Ia, ia le tua nei tu la fiafi, toi whaatalo whaatu I pa ia malu nei aso. Hallelujah. A talo whaatu I pa ia lau whainga loenga tutofi le tua. So se whata whaitaulanga, lo no manu ai a wala tawa singa le pa I le olai. I lea whata whaitaulanga, ma le whata whaitaulanga. Ia whaatalo whaatu ia te oe suafo, I se te riso lo tātou li I mo tātou whaola. A te alofa atu fo I mātua o lo tapu I mai le muli panga. Ia o lo whaiva lau whanau I uta matofi nei aso. Ia ma whaaftaia le lofa malanga le tua. Whaaftaia le tua nei awhiawhi o mō fo nei lau na mata o fie. Mātou tō mai e whaau le po kalame. Ia o le whaangangana inga le kanesia. Ia ma pole tātou ngā lulue whaatasi ngā luenga le tua. Ia lo tātou ngā lulue mau o ngā iri ngā luenga le tua. Whaatalo whaatu na i o mātou mātua whaleanganga. Pasta karawaria tu ngā mala. Ia masa fōle whatua ia heda tu ngā mala. Suafo Yesu Kiriso whaatalo whatua ia te lua ni ia fiafi. Ia maise pa I o le o whai ngā luenga. Ia maise o le kalesia. Ia whaatalo whatu ia te oe suafo Yesu Kiriso lo tātou wali ima lo tātou whaola. Ia te o fōle whaatalo whasunga whawhengainga ia Pastor Mike. Ia pole Kingdom Global TV. Ia whaiona matu ai ni au nganga mātango fia. Ia e whaasoa tu ai le upu le tua. Ia lo tātou tangata. Ia maisa ia tātou sāwa vali ma whaia le whina ngalo le tua. A o tātou iai le neila no langi le tu mau. Ia o le nei awanoa ta ua tu ngā tu sunga ia tali, Pastor Tali. Ia saunia I tātou se talo ia maamata mai lor tātou maftanga nei ia fiafi. Hallelujah. Tēne nawa na mātou te mai. Yesu Kiriso na mātou ringi whaola. O e hoi o tupu o le māloro mātou o na rei. Whaftainga pa ia. Lo mātou sosoani, lo mātou te tai le aso ma le aso. E lava sa e malutia I mātou I o au. O mafo e na mātou toi maua le nei a fiafi. Ia o lau whanau fo I sa vau se ese a mātou toi whatesia o no lofa ma lo amari lei. O lau whamaoni e leo ni niu o nafi ma le asoe o lau le whawavau. Ia o le inga e fo I mātou I a te o e ta mā I lo amari lei ma lo lofa I a te mātou taito tas. I renga te au nei o mātou mafuta, ia o lau na fo I ana nei o nama. Hallelujah. Aftai fo I lau whamnianga I le kalisi nei, ana nei malu I sunga li whawhiangainga ma wharitua, ia maise o no fo atofi o le kalisi a vi, ia o fio. Aftai o lo malu ia fo ia o na tofi, I so se tu o nei ai au kirani e nga tele ia so se mea lapa o mwhai ona mai mo mai ai ma o na ai o na ia te oe maro malo vi ia oe lo mātou tua o la mātou sauni whaasola upu ne fiafi ia rofa le li ia a ngana po ia whasoso ni mai wha manatu mai a nga tele ia mai ko ia te mātou le poto mai lau fio le poto e mana umia e mātou te tala ila upu ai le mwhai so mātou lo o se ata mai o se tangata ia ona fa lau tele ina lau fionga fa mia fa fonga ta po ia lo fa nau lo ainga tino Kiriso ne Hallelujah I so se tumo so se mai no o fa ma futa mo ia fa mia te la to tele ina le ne po kalame tono la to bota mai se yo loto ai finalo ia ma to salo le ne fiafta mai ia tele so bi inga mo ia fo I ma te inga ia te ne ma so malapa o fa ona lo ngo Yesu amen Ja, maar dat is voor de leven zo. Ja, voor de weer voor de zo regen. Ja, die hoor je goed. Wat voor je me mooi afspraak hier voor mijn remmer. Ja, wat voor ja, hoe dat? Je wie hier le toe, maar no la se voor weer. Vaftai le toe no never no maar te mofie. Wat dat ook te maar goed zijn. Ile nee voor hier. Ja, oh nanga maar te mofie.
Ma ia le o nanga I macha mo fia o nganga ko ia le foi le pule o ia le tu ia fa tai tele la fa tai la ile mo le nga fa tai le o na o le nganga ia tele foi tu ngia mo ia o fa no la fa mi o no no mai fia fa tu ia ni fa mo ia le tu talo pe ia fa mo ia le tu lo sunga mai ka mai se ia o le ainga le ngas foi le ia o le kalisia nei ia nga te ia o tatou ai ngolo foi mai tatou foi mai ia le tu o le verso te ni sa tatou I le ono ia le pe tele anga I la o ngata u mana I fa mana o le verso nei o le verso nei o le verso bulbuli le o tatou o tala le o le fa mana ino le kalisia wala le o rola le kalisia o le wo ile mana wo ile man po ia wo ia fa idongo wo ia va venga wo ile mata wo ile lo fa ile kalisia o ia le fo wo ngaru du wo mata ngaru du le o apostolo mo le o tia kono mo tangata o le so la mo le ni pe ata to fo mo o le ata to su ia ata to o tu ile le fa sala la winna o le fa sala la winna o le fa o maro wa ngala le la amata I lola ka ko vai I le fe au le no fa sala la le kalisia o le ngata o tala le Yesu ia mal fe au maro ia ngalola la so ia le fe fingi ia la ka ko fa mai ala le fa mo indo le kalisia ile ta pure fitu ia ma be so ngai be ta o lo so te ni sa no ia to no le ele I matua mo foi no tatu la le ta u o ta pure rondo o ngo le ono ngai ia pe ole uai muy ngale kalisi la no fa vai le kalisi mo tu mo le kali pe o nga ole ono nga ko o le me ko ala mo ngai me le ko muy ko le kalisi ia ai muy ia le sa mo o ia yu tai isi tai o le o ele nisi o la tu yu tai no fo isi tu no ta la la ngana ele ia le la mo yu tai ele tau sa mingo ole Pentecost ia ai wa vele le fio mo le ngan po mo me vole ko fio le ka mo ya mo foi lo ia pinga ia o ia le le o lu matu le mta po limba ngai ele ma le wa mo liu e se foi le ko na o ia o te su ngari nga ia ai ga mo tu po le mata le ka le se pe foi ta no le basun te o le ma ngai a foi o ngai mea wai pika ke o isi ka ke li a pe ma ko vai ngai be ko pa me se la le o ti su ngari le ta po limba ia a fa tau mai na mai e mo ka kia me na kupu o mafu o vai tanga te be e foi lá le farisei o ngai le nga se fe ia o apostolo o nga foi mai ele vai ga ka le ile da fu ile mal di o lunga le ai no fa longo ia ia ma mai ia sa foi ai le no ia ile pe o le kai mi le o mo nai foi le o muy ko mo le o ia o le mela o le tupu ngeso o le tupu o i ke vai taimi o tato ye if you ole o na le tua e ka fa pa lengi ka fa langa ka fa ia ai kai mi e le ka kai e le ako ko aru fi me e po le fa ka ko ka apu ko ma o ngor ko ma ia ka kai aru mai sim ko ari ma i te ia ai vi ia le tua ia le fe flangi ia ma la tua ko le no e ki vai ta o ko kau famna tu mo ile tau ko ia on ka ko se ko ile tau ko fit ko ile la un ma ngai nga sit fo tapi ma ngai tau ama tu ngai ba ni tau tu sunga se ia tu Aleluia, praise the Lord. Ole al manga ia ole vai nga le wo ia. Na le fa me ne fa se au ko kasia ia ta puo. Kuso ole vai nga le. Kuso le o ile apalai ko mo ia ile te bingi ko mo le kalesia. Wa kasi le vai nga li ole tupu ma fai de mo le te ni sa ia kalesia ki a wai kalesia ke ma. Vai nga le. Vai nga le medio vai. E lava
Felesia inga konga kalesia ngi me ai mo tu fanga oloa o angi me pe se me mo se malinga me le ku ele ali sila me le te kau le ke mi ia ka ko pe o le ngano fa finge ai ka o ke le ya ku sa le foi sa an muy ya alo wali ia ngano fa finge ku sa ko kau le pi kau le mga ia ngai tinga va i o mani li o ko kangi ala le fa ma fa ku sa ba ia ya mana ia na fa fangu vo ile le kalesia ia mana tua ngai ki nga woki ala tan na male winga ya la nga ka wo ke le femen ko la ma ma ro fa ulu ile ai ngo ia le maka o tina e nga nu ya e koso le so ko singa e ko ia le sei ko mana amen au ki nga ia ngo fo le fale e fale ku ka ba pa lu fa la au war ka mala nga lu e mo ia fa pe nga fo ne pa lai me ko timing no e ka u ke le va nga le fa mai tu spa ia ka ku nga ngai tina wo ki ala to ta ele fa be mai ku spa ia ka ku nga ngai ka ma wo ki ala ko wa ba no e fa ba fa tina la nga fo o tina o le ku pa vai o ka mai o lo nga ki ke mo no to fi o le ado nga lu e fa to ai e fa vai ya le la tu ko le vai nga le ia o vai ko mu ia le ku pu i ko mo le ka le si ma fo ma fe sia i ma o mo le fa tu la nga le pe re mena le fa me lo ia le wa apostolo yo ko wo sa ili mai ka nga a le sina ka wa nga ia nga vai mai ku sa le fa le wa apostolo le ka le si fa mai o le nei le au soe ina fili yo o to no winga fa ia ele vai nga le fili nga nga o nga au mai le ia ila o e o tau le leia e tu mo le nga pa ia ma le poto ia ma to fia ila to ile le fai no winga yo la ko fili mai nga mai le i ila o apostolo le fa e le ia la ko di ia sa foi o fa mai a o ma to te fina ile talo male au na ile opo is very important ile vai na ile oda le yo fai mo me ala o apostolo o wangi fa la vela vengi ne ya la ko ala sa ile opo mo tamo o wangi fa la vela vengi langa sa o awa ama i fo me ai me ko fa la vela ve ma fo o apostolo ia vai sela al o mai ke mi i fai fe au so mai fa ke nga mo la to fo ia fa la vela ve fo ia la ko ele le ia le fa ma oki ia i tangata ia o fili e fai mo ki a komo mo ni to fio le nga luenga ia la to nga ma ka fa yo ia e o au na le tua ia mai la ko kofi ia sa ili le upo le tua ma tatalo mo le kalesia ia nga mai ale o me ia fai sa ninga pa lingi le ka ia o se so sang ave mena disi ne manga ia ngai mai o le leifo ile upu ile to tele malapa ona fili le e ila jo ia se te fallo mo isi ma Filipo fo mai ona fili le e ila to ma fili mai ala o vai ngale ma lo ku pai du mo la o eu se ko so so ku ngai ma ne ia ya ta to confluo de fai pule ta pule no wa ia leo amatana tala mai e so foi au ia tu ia amatana mai e no ia ti tanga i for fai poi valu ni e foi mai o se te fano o tumu o ia i fa auta male mana o na fai ai va venga no fai no tele uma lava no o so le mele tong sa ile tanga ta le mana o le mana e le mo fai ona tanto fai ni nga luenga mani fai lo te tele pa tanto tele mo le mana o le mana le fa mai le fai pu mo na mai ai mo o to le mana pe a fio ifo le nga pa ia i lunga ia te o to wa mai ona fai le o to ma moli mau fai le o to moli mau a fa tu mo ina la tanga le mana le tua
ele ngata e whaia wha i longa te tele, ia e whaia fo i wā venga, e mene, wa ilana le tau whinga le ngā awea se te whanu, ele i whatanga sa ili se te whanu le mana le tu, ele i whatanga sa ili vo i a mea e whaate mutemu lana sa ilinga, ne mutu o sa ili a se te whanu, ele ngata i le whaatua tua, ele ngata i le whaatu muina le mana, ia o le taine tala noa tu iai e pe ese le e watu o le mamalu le tua pe ata sau noa le tangata le tua ina ua whaatu muina i le mana o le mana le ata to e tamu whai e tau e tangata uma kelsiano o le sa ili e tau na maua le mana le e whaau ngā ilo na lona o langa au tau tua ma lona o langa o langa au ona ia e whai aini whailonga ia ma whai aini mea te tele e le ngata e le whaofo i la tangata ia i loa i lea le mamalu ma le silisili ese o le tua le tātou te au ona iai e le whaiala e le whaia le tangata ke usiano pe whaofo i si tangata ai whaia le tangata ke usiano o lai whaatua tua i lo nātua o lai na te awatu ai le vi inga i lo nātua o te leo i si tangata ia tau ai fo i a whai wa venga o whaatu tū nisi ia piwa halu ai nunga tau au risi vaenga a le tau o lo mau le mana le tala noa mai fa mau whaatu muhina fo o ia le mana o le tau la le mana le e tau ai e tātou ngaru lue ma whaatino le tiute o tātou tō fia ai tātou te au nai le tua malana ngā ruenga fa mai fai upo e iwa fai tau mai wha mole ona tutu mai leo isi sunako le tau o sunako le tino rene foi maale sana mai na tau mai kirikia ma asia ua fina finau fina wai ma se te whanu vai la tala noa mai se te whanu le mana ma le mamalu le tua ai piwa fina finau ai le awali ia peia mai ese le lātou whaalonga tu ia se te whanu o lai tala noa le tangata le tala noa i le mana mai le atua lai tala noa lai whaailoa ai le matautia o le atua whaailoa ai le anga waala ia te ia whaailoa ai me te tau o na whaia ia vi ia ai lo nā tua ai whai mai ua ese le lātou whaalonga ese le lātou wa aia se te whanu wa aia tu le tangata o le tangata i matau mahamba i le atua o le tangata e loa ai le mamalu o le atua ona lai whaanga ina lo na soifua ia ma au nei le atua ma whaia le whinangalo le atua ai le ngata hui lea o le tau whinga le na tu iai o le tau whinga le na tu iai ne tapu wa ia leo se te whanu ia anga ioi mana awali i lalo i fo e whaatino mei a lai sa ili le tangata o le atua i le atua malo na whinangalo ina ia whaalau tele ai le malo le atua ia le sa ta itana so atu nei iafi e pasi atu le sunga le ngaigo Malo, i ere ri, ma i tere, whafta i ri, mo whaso, ma i kere wa i uta whamnatu mo, mo whamnatu tahu, wa mai ei. Ole si kaka tā ua ele i le tā pule ono i la o wapa i. Ia, ole aho, ole kaimi e sanga tonu ai le whatula ngana o mea o le malo. Ole kaimi fo ngā e whatu o tele ina i lauso. E pupu oi, e kau ke whiu e whai pukalame, whai le pukalame, ai le sa ol fa kula ngo be ele ai vai mai ona po fa to tele nai le so wa tu po vai uso le kamile ngo ku po le muy de la ma ka lo fa le fa kula nga le le fa tu la ngai ka mo yin ka la ko ke na fa o mai no ye le ku kingo nga lo le le fa mai fa ko fitu wa tu po fo ile fionga le tu wa ma tu wa fa to tele ina le au so o Jerusalem wa ana fo i tau se vai o se ko ranga wa anga i
lo sa o ma fatu langa le me o nga ia le ma ngai te ia eu ia ko la nga pe le lo ma dia tau no ia ai vi ia le tu nga o le si foi mero ko o foi ka le ta le o se fan ele ko pole tu pole ko inga umai lau misiong pe umai runga pe umai lalo pe umai se oki fa maturu po ai por me fingaro ile tu ia pa ko foi un fingaro aleluia ia a tatu tawira dan ia de la o me lo fe ngale pa yo mai ni ko io me o fi ko so dia na sama me fari vai yo mai ele nga kai ngo mai ngo foi Jerusalem foi la ko suna ale o mai finga o mare ti a ko ma se fa de la foi mai de foi kumbun buri o pula toi ia te la to uma o no foi fon wai loa ila to na mata pe se i o fo se angi kia ele vai kan ngi se angi ale la ko vai asik fango le so le ese fo fongo se fango se fongo tanga to le wa le fe mai wo vai ku pe se angi pe se angi fongo se angi ai vai ko pe se angi a le fi kai o le mo ideari o le a ko mai e ka kia mi pe le angi e ka kai ka ya amen o ai fa fi o foi mai o ka se fa o ngola ngala o e erga ka dai kai e dai ke fi se vai asit fa o le fa o to o fa tu male nga ko ia fa dong fa ha den ali ia ka dai fi kai ia le filia e langa e opposite jamia o le malo le tu malo ke apo kom ke le kingo ile nga e ke po ni le malo nam ia le ala ka kom ba ko le pe ko yese me te fia pa yese si le nda ku le e ono ia ala ka ko se ko le ele e nga mai la ile ka ko fa nda ku le fitu mai o marka lo na mala malo kilo ko ai se ke a ko so un poco luz ba aleluia o ka ia ko kala ore kala mai ngai mato ole fa moi a ko ole apostolo e como foi o apostolo e com que me o ia Jesus la o Jesus não fa fiquei ko le waria ia fa fiquei ko le waria ia o mala o fo la ile wala esa o Jesus pai ia o sama ide no vai sua foleri ia do pe por se vai mai fa sa tau e lunga e ma to nanga te se ba ku e se vai levar fa kali la ku po esa ku o la o fo la ide o e o sa mo la ria o ke foi ko ma ku bari ele pero un altala o tamo faila de o le te nga isa ba ilu po yutai i la to tupo Yesu le alo le tu o se fu a le ala como fai ngai o ngar ko fa sa ko no o le ala como foi ia le apostolo ia le fai fe au ia Petero mo le apostolo mo le foi o ia sit fan como fai ia ko ngeki wale wori nga o mo se vivi ba perano ele kan como il fait ia Yesu ele foi mai la ko ele Yesu se alo le tu o le akali Yesu le ala como fai ala o apostolo e ko ngeki mai ia mose a pero amo ma fe ngai tu ia Yesu le ala ile la ngore pe so fe ko ke un mio le la so ko foi ka uala ko se ma ngai fa kula ma makka mai ia pe amo le pa le fe ngai le tu ma pero ngai sa umai ngam fe eu fe ngai nga mose mo le tu ngai mai se fa mo inga ile kau fa ilo ale ku wale ya Israel o Yesu le ngara fa sioki o le alo le tu ala ko kali ya yo la ko ro salam mo mal fa ma o le a ko fa ma ya le tu ya Israel e biga ele ngata inga ngau ili mo mai ia le kai minga wala au ile tu ya Abraham o i fe i me sopta mi ale no fo i karan ale yo long ta mama i karan no fo se o fa so solo mo ya fa so boy
ia ngo le me ngo Israel ko piko nga entai nga entai Israel ko piko ya le ya kupu mo fa nga ia ele ole ma eso le como hengo si tia kono e ka fa ma lama ia loto ma ngo ale ma nga ya le ba nga le fa le kai mo se le kai mila le mo se fa o ma vai fo tau sanga fast food on fa ali le ya te i o le angelo le li le fi mu la o tala i le va sinai le mo sinai ya o fa pula le e fa su ma tol le o le fa su ma lu le ele be fa pia ona li li we se le tua mo tu atu ya te la to e ona i au le lang pe o tu sia e tu sia o perfetta le ai ngai o Israel lui no o tau o mai e manu o fasia ma tau langa ia te au ina o i ona tau sanga e whanga furu i le wau. Na tau ake lapa e o tau le malu o mo loka manifetu o lo o tau atua o re whana o whaatusa na o tau whai a tau te ifo iai o le mea lea o te avea ai o tau e no nofo i tala atu o apelnia. Oko. Kusa ngā whakakalaba i ngā e se te whanu ia le keimbio le o mai a Israel mai e kupitu no ele fase fukaulama fase fukausanga ele i osi kaulama Israel e yo ai no ko men foi ngo ma ave le puore le fakuso moroko le puore o le puore moroko o le puore sa moni le ko hoi le ka kia le o kanka ave pepe ave la ko fama o fasio ki tulo le o kanka o ska ulanga i la ko fama le pore moro ai vai le mea isala e defo ele ka ele afi fani utu mo le au fani utu a le o ma ko moro ko mo i vai le ngolo ko le la fa mai ia fetale mai ia yo mai e ele ka mi o ke ave yo ko ngofo kara ko pa penia foi mira le fitara la yo ke mi no sa ni ko angisa hen ka fo mo le ori ave o i pa penia ngofo ai pe o fa mtana ile ono sai te le tua ile foi nga ile foi vai te ile ono sai ki nga le o ska ulanga ku ya Israel ya mo au nga ku Israel ya ai nga ono sai ya le tua fa ka mu ulang fulfulo nga foi nga o le fenga nga la me mo se den foi okay le foi o le fenga nga foi nga le foi ya Abraham le foi ya tu lo nu mo lo ai nga ai sau lo le ke foi nga foi lo ki ya ki mo foi ya le foi ko foi ya mo se ya alo mai lo mu bai ai ku piko ave kana ia ale mai o kana ai o mole ku le ku o moro le po sko inga po se mo ku nga fifi a ku le ia moro ka ko se kana po sa ku pa ia ale sila mai le tu le rangi le ke ia bai o ngai me o me sai tu pun fenga joy ale nga tamo fai se te fanu fa matala tala e o inga mo lalo mo ko i lalo popo le o langa fa le ngao Israel sa o lo ke bio mai le vawa mai ngai mo for inga nga ka mo fai lava le tua e keep la puro missing fai i na ono perfetta e iai le me silia ku le o e sa unia mo no e se yo o nga fa ku la i mai se i ata vita ia se tasi nga ke fa lave ina ma fa o ina Israel ai be kai e kingi mai ala o ia Yesu le tamo fulfula e le ka ko wai ko e manga o ai ko ia fasio ki le ja ko amen ya ora so la so se va a pe o le la un asit fa no pe o mai como foi le tia ko e kau ko ngeki mai ale le mose mare apela amule ale ori o ka mai ping mose ma pela mo fi fa mo ri e foi meu lo koma pero me foi sa wi o le baptizo foi fa nga ka fe ai o foi me ku ya ko koma pero e ko fu mo fu ka mo sa mo ia o le ori e ma era ko o mose abraham a sorry no que kura fu mose mai ka wai ma
I forgot to actually kura fongo lima ke le hera uri ai pe o mele mga ora ua poso e ko ngeki a me o ma ha I le fi li kama o le fulfulanga le nga fi boy ai le karia Israel le la nga nga ora ua poso se karia mo mo ko ai ma gere yo ingu ese ai ma gere yo ingu ese pe ora ni fi o le aso le la ka ka ngo ai lo ingu ese la ka ka ngo le sau o me ya ka ko ia po le aska ko voi karia ko le sau o le ale tala le o malo le tua ia mal fe au le Yesu mo ka to I pengo I ta so le me chai ia to lo sumo si chai so ia chai mo no ia to no le o ta to o fam ta ko fitu o le la una Stefano mata le tala nga Stefano le o le tu la mai o Abramo ia no montua va ili le Stefano le tala nga mai ngal tupu anga o Abramo le matala tupu anga o Abramo a faalinga fo ina faailoa ia Abramo a taimila a tula a umalana faailoa le faalinga ia Abramo ona faule Abramo le fata fai taulanga ma faile na vi inga I le tua ma faamanu atu I le tua so se mea la e alo ia Abramo e faailoa I le tua se faalinga ia Abramo o ina fo ila faatua ia Abramo le fata fai taulanga ma tapu wa ia tua ilo na tua o mea umalama e fe mali wa e Abramo ma faailoa ia le tua mea o ina e vivi ai Abramo ma faule fata e tapu wa ia tua ilo na tua ele ngatala o le whaasolonga me o le aunga tupulanga e tupunga mai Abramo ia no o mai ia fui ia no o mai ia Jakopo Isaako Jakopo no o mai e no ia na whanau lea e Jakopo ia tama e tofi e toskuru ma tō rua ia o ina whaailoa I umai mea umai ale talatalanga la e fo se te whanu langa la ua ia whaailoa tu I tangata ia le talitonua le matau tio le tua le au auna ia le tatu te au auna manganu rue ai o le wala au fu ila ma le wani fu ia I tatou au tatou te o masalo salo I lomo le tua tatou o molo tatou o la talitonu molo tatou o la finau tatou o molo tatou talitonu le ale me o ia I tatou au tatou tutu le ngaruenga le tua se lai le langi lo tatou tau ia lai saunia lo tatou tama lo tatou tau I tatou te maua ai le pale ia mai se foi tatou te sauwhanga ai le malo whau lo saunia mo tatou mea umala ia na tapena e Abramo le ngata mai I ona tali se whaasolo mai ai lalo I whanau o lana whanau pa mai leo o le whetalainga o le whaalesi whaailoa I le atua I Abramo pa mai a e whaitauina I a whetu o le langi o le o telefoina o lea o lau whanau a ma fai fo ina e whaitauina le fuefo le I o lea fo o le o telena o lau whanau ala no fo Abramo ma fo o fe mai ni whanau ale ai nei lo ole whaamalu ianga ole whaamalu ianga no whaailoa I Abramo e tupu mahola le whaamalu ianga I le lalolangi nei le ngata na tumu ai le lalolangi a ia ola mata tau ai fo tangata I le atua malata I loa le atua ia ma whaamanu atu I le atua o lo tatou o auna manganu ai a fai fo la o I taualu masalo e alu whaavaivai o lau whaamalosi ia te oe le nei afi se tau tua nama oe lo atua lo tatou atua e le aise me whaingata ia te ia le hale me tatou te mane na o ai
lai whaafufonga i o tātou leo, lai whaafufonga o tātou wala watu, lua se fulu whai tu lai le moe whamautala tuspa ia e le moe le tu le moe o ia, e leo e tausi e sapai, e whawhanga e whaahinu i ante oe, a whaifo e hala i fo le tai au e lai te halo lo male atoi le ngaru e ngai le whisau, ia whamalosi ate oe le iafi afi, ia fai sau whaafetai le tua, ia nai sa huni fia e wai la te halo i te halo i te whaalogo atua, e tupu i oro fia oro ori a mea e halo a e la te whaamo mua le tua e mea umalawa, ia se walosi atu le ni ia fiafi, ia pasi atu le sunga ia tutu, ia mosan so soal fo tato ta open ni fiafi, ia le maro, halo sa sunga. O ke fia ile mata upu le fitua. Ale wo o mai mata upu fitu o ke fai mo ngai no ile wo amaka ngali ali mai le hero ka mano. Se ke fang. Eu amaka ngali ali mai i fa fole le toa pole. Ele o le koa vo ile o le anu tiu. No. O le koa va le nganga vo ile ma fai ngonga kingi ane me o le malo sa ka. Fai mai le kala al fai upunga mai ona fa pe mai le o le fai taulanga sili. E moni e o fa pe na me. Le wo koi fesili fai kaulanga na ilunga ya o poe. Le ia sa kala mai ma fu. Fa makala mai se te fano ke o ka o mai fu sunga fa fenga nga ya ta. Pole a le me le a lenga le si au va nga le sunga pole ole mafu anga komua. Ore ke ia Yesu ele ka komu ia Yesu a ka komu la vanga le tu la fo mo se male ma. Ko ile ka komu ile nga pa. Ole mafu anga komu anga le ku fesili ma su e ele va nga se me su e ele wa apostol me se flo se fa. Ale pe yonga yele la ma se ke fango le ka po mori ko se ke fango le fa so lo ma mai ngore ngafa e a maka mai e lunga la mo mongo mai a mai upu a miotonu ole a miotonu e fa ka kau ia Yesu e fa ka kau ia Yesu e le va nga le ole fa ka ulanga nga ia nga properly ole o Kayafa o Kayafa fa ka ulanga nga ia nga le o ka u meno ma sua fa ia properly ole au skola kus pa ia o Kayafa e ke mo se si vai na so ngi le mata yo lu fu mo foi upo e lima su fikua le foi ngo aku mo mori aku Yesu ya ka ya ya mai se la vai la nga uma o so mai makamalo o se ke fa mai ona fai atu le o ia so mai le au soe e matama ina fa fofonga mai ia solo ma le la ua ka mai is a hero ole ko ale ma ko dia vai la le la ua ke dia le te o ka kala mai sunga fe fi al janta ole ka kalanga mai ngai e se ke fango le fa kulanga ma le plan nga ave le tua ya apela abe mo le fa mangu yanga ole nu o Israel se ia o la va ya Yesu e fa nga mai le tama e faola e le lalo langi ya langa lenga valo ia e mai o kuse kingesi o fa finge la balena ke fa nga mo mai le kama ke ko mo inga lo le fa ka wa nga lenga ka le fa si nga le tu ma aleluia ava ia e saulo le mo le la unga ka malo fa sau ma ma ya pela amosia ka mai la i fa u lima su ai foi bunga fast food val manga ia foi tau o le langi o lo no fo ile o le lo langi foi o le me tu ai o vai le o lo fa pe mai le li se fale to te faia moa o i fe se mea o te no fo ai e le faia e o lima nei mea umala ale ka wa vaku ai le ori ia fale le maru Meu foi mo se vakua le o ia ma mo fa mai le wala ngale i mo i fa mai le ia la wa poskor
Fai mai Yesu e mawhai no ma whaalea o ngā inga le manu. Ia e sauro ma le launga, ma le kalanga ka malo alo le launga, nenga amaka mai nunga mai so mai le au soe ma tama whaafofonga mai ia saulo ma le launga kile. Ai o or fai po lima sa pumar kasi fai mai mea ka malo si ke whau. O tou we wa maa o tou ua e le peri to meina o tou loto ma talinga. O tou te atu pia lapa i le anganga pa ia. Pe o tou tama u wha pe fo i o tou. O iso. Le au perfecta e le isawa i ai o tou tama. O fasiotia fo i la tou e na mua i ta la i le afio mai o le ali o ton. Christ, Yesu. Amen. Aleko ele le vanga o mama ko dia le aso pengi foso ma lima sepuluh aso le ma ko ku Yesu ele le vanga. Ai fa sa ka lo ma Yesu. E a mi ton o ia o to fa ala taina mo fasio tie ne. O to e o mau le tu la fono i sauninga a ngelu a ua le tafia. Pai mai lo le fa upo lima sepuluh ma fa. Wa whaalongo i la tō ia upu, ona matualo toa lea o i la tō. Wa lili vau fo i o la tō nifo i a te ia. Halleluja. Halleluja. Makua kupui ia se ke whango ia. Ia lea wani ia na ngala. Koi fo la koi se ke whango mai lava ia. Ia pela amo. Se ia kau mai a Yesu. Leo kou whaasakau, kou whaasakau. Kou whaasakau no le anpe tonu koi kupui. Vai le whai kai me kua lili vau, o lili vau la kou kiblo inga kam vau. Kamu iwa mero ma kou fia vau mai ya. Ele fefe ia, ele ki a kongoso, ele fefe ki a kongoso. Fai ngoa kai au ia o le hero ia ka manu. O le hero. A fai fo ele ke whaafafonga mai e kau e ke kau ila mo ki e se tala pe e mori mau ia Yesu. Ia e kilo le story le. Ia e fai kau ma e kilo ia se ke whango. E lona toa. E le i whiwhi lava. O ka maka i e whaafsanga i ma no se ke whango o fai kaulanga sili ma le au whalesaio ma le au kusi upu o kangaka i ko kongo le manu o le au mawarulunga o le loku i utai. Ai li whepe se ke whango e mori mau iru. O le si memo kau kia pa mime kumaro e li perko minga o kou karinga mo kou loko. O le si memo kau kia i leo ke lau whai tau kui o le upo o le atua e maai. E whakau maai o ngai tu. E whangasa o asu ki sa o ale mea tonu ma le mea moni inga ia o e kangaka inga ia i loa e kangaka karikongu ma kalia Yesu e le maali i ma whaola ia ma matau i le tu ia so sangia hunga mo le tatu Ia le amen Wai sa au le leika o le lau mo fu ia pe terunga ka ui pe teru le mea ngai kasi o le pei fōringa mai e sele e kasi al whea ura ua paskoro kasi al whea ura loke mōria kusa nei ala ngole sit whanamana unga pe teru hui leo whai i ayutai e mō le ntau pa tōrunga whi mai pe tai o tau ua o tau whaafiti atu i le pa ia ma le ami o tonu a ua o tau whai atu i atu ina mai atu o tau le whaseo tangata Fasioti foi o tau le di o le ola. O ia ua toi whaatuina i le tua na ie uoti. O mori mau ma tau nei i le nā mea. Ia le foi e kuma foi le hero lea. O le mea kasi e le whiwhi. Pea le winga o la kai ka whamtalanga. E le popole le tua po le ale oki e langa o unga. Pe ke oki i le kawa i maa, pe ke oki i purufanga po le ale. Langa ko ngā mea ke oki o fai mai ia Yesu ia o lenga ke fai mai mau lona ola e mau ai o lenga ke bangu lona ola e mau mau o le mangai ai o le fai marsi au fai mo tātou o na le atua tātou o lo ngā lua o le maro le atua
e isi kai mi mga ko ka ko falo inga e le o mai le ko nga ofti le ata so a pika ata so o ne fai upu e lu o nga o le ngaluenga e o ngaluenga no tsa upu e valu sorry o ngaluenga mo fai upu e valu a pe mai ai mo o tau le mana pe a whiri fo le ngā to ia inga ia te o tau e whai fo i o tau mo moni mau ia te au i o sa lema mai o taia e o lawa i Samaria o lawa i tuninga na rangi o le whaliri unga o le whai upunga e whaliri unga pia e mau e o tau le mawhai le mawhai e pe a whiri fo le ngā pa i e lunga ia te o tau e whai e o tau ma māturu e whai o tau ma māturu lea lai fōringa mai o le whadiri unga le ka ungu sa o ai longa le o seti whanu le o seti whanu le whai mai e le i fefe e le i popole o le mea mai e le ngampo i e nunga whonga manu na loto na kaukala ko i nunga o le nau o le ki akongo i e whaola inga rongo i e whaola inga i utai i whaola inga tangata i e whaola rongo le upo le atu pe mai maua ila lunga ola pe o le ame o ia te ia o wau mo ba o ka o fa so nge ia ki a ko mero ki a ko fo ele fe le fo ele fe le oti ia o fo ila mo ba o fe la ba me manga le nga ko ia senti ele ki a ko ia o ele fa pe musu ko ia fa fiki yo no fa fiki yo ia inga ia al mere al ki a ko fo ia kusa le leia male o apostol mal fai fo mis ele o ki ai na i langa ko po na vala wina le ala manga ia le fiafi le o fai o mai e tato i tato serious le o le fa mana ina le kalesia ia vai ka ko le kalesia cosa po le ale ko kasi fa wingo le ka ko sa wingo ele fa pe le ale ai fa ficau ele fa pe le ale ai ni makami ele ai ni fa le ai se sabe so le ai ni a wala nga wa mo ko fa le o mea nga o vai nga umanga le package ale ai ni mea nga ko mo le o langa fa le nga le ka ku nga due lo inga le se la malo le ke fa lo ke le nango vai nga umanga o vai nga te uta tu sa vari mo ye pe la sa vari a fa fa taile tu e na nga le mo na ro fo le tu fo taimi o lo malu tia tu e le inga ka pe nga isi fo ka ko uso i ran ma Iraq ma ku mu ko mi isi ya o le ka u fe moru la lo fale la lo le e fa i fo ka ya ka ko o le fu li 24/7 e fu li e lo fari ai le msa u ko foi le msa kalo foi le msa ngo wa i upo le tu le msa ma vo o a fea a fai ma tanga o le pe o se fano o le a fea le ai fai ai bo mau le fi o le tu i tanga aleluia se ia me le se le belo mau fo aleluia molle nga fa malo i nei o ona ne tu ai me se la vata tu sa kero ese o lo fo exam ia sa mo so lango lo kofi ole no mo fa no voi mo kofi mo le tu ia sa mo ta tu tofi kero la ese lo mo i ka sa mo ia fo i le kale fia va ia ku le aso e fia mo ile tu e non ko sa ia ko keren ka sa mo o fanno i fa no so ole pe la le mo fam tanga ni a fai fo ye se fa fonga ma mo ba ne fia e kele i kari inga Yesu de tu por malo ia o te fa manatu fo ne fia mantu tas e lua ta no mo ta e lua malo ole malo le po di malo le malo ole malo e no fo tu po Yesu tu po ke riso Yesu ia malo e tu po ia Satan ole malo la Satan i fa umutia e te mi la fo ile malo le am fa umutia ile le pafi fa va ile o se oli le tau mo me o le pafi fa va la nga yo o ile o tim se oli e kom fo ile le pafi fa va ile fa tau tu se fa ali ele focus la ko ia se oli ai focus la ko va e ke u ko ka ko ile pafi fa va
ai o le tau la inga tātou se wawa ai le malo le tua o le halau menga whai le malo le tua le lopo o le si perfect le lopo o le si tia kono fola le lopo o le si tia kono ngala o i tono le ngalwa le tua ia angai ki whakamala o a whea whai o a whea ki ngau o a whea ki mana tua o lava ia lea o lava lea o la whai le stop mo le malo o poli ala o ngā wai lo te ngalua le malo o tua langa e le whai ngofia mai le aise sana mo i tua atu ka ko ke le lore lima mi ke lu ma ku pe to ko e fei doi fu ka ku le va so pe le a le ma mai ni o se fanu fai mai na ka ai era o ri se fa ko se ko ka wai ka wai ale ka wai ko ale vi fa mai e o do atu le langi wa no aleluia mara tani o tanga tolo tu le tu sam tau aleluia ko fian ka o mai wala o le tua e le fai mai lo aku langi ko fian ka o mai wala o le tua e pungi kia le langa ba ai le langi le pori uri ma le anga sala ma ngaru wenga le pungi sa ai vai le o na le tua fai mai la ka oi ma la mai o no le langi wa ba no ma le ele o fa fsiringia lo na tau unga asia o tanga tanga fia fai mo mori mau e fai fo ia ma tu e mo wina le fina ngalo ma maro le tu ia o se o le vai na muri na tau te ala tu fa solo ia tu fa i mai le suma ia se o ti tatu le fia maro la ia le tu te no le ia o le wala mana fai fo le po kala me ia fia ale mana ia o le nei maftanga ia me se fo o le fa malo se tu fo ia te oe amen tu umalawa nei ia fa mai e livi vaule o li ia ma uola tu ni fo e fa mai o fa atu muina pero o ia se te fanno le anga ia ma me o tepa e ona fu fonga le ia o ai loa tu ai le tua ma le atali o le tangata e sene ma nei o le tangata e laima e whaalango lango e longa tua o a me vevesi mai au tafa po ai ala e whai meo tala e le ai e laima e ma tau ai e le tua ma wa ai le tua mai ma wana i loa tu le tua ma le atali o le tangata vai la o la di vaula o li ia mo una ko mi fo li a fa mai o fa tu mu ina le tamalo fa lo fa tu mu ina o ia le na pa ia ai te pa ele la ia o la lo a tu ai lona tua mo lona ma le tali o tanga o la tu mai ai la fa pu muli mai na fa mai le fa po ni sa fu mai ua to o tuli foi o ia ma alanga atu i le leo tele i le ali aua e te tuuina tu le leianga sala ia te ilatou ua uma tu le upu o no moe ai le o ia wai ai le loko wha ngalo e risi ka lai alu ele male ai se loko wha ngalo ai wa ale tangata ua wha atu muina le ngapa ia na halu wha ngalo atu fa mai awa nei tu ua ia i la tau le anga sala ua umolo na whaina ni tala la fa mai ua moe ua moe mahalu o ia mahalu malo na fia ua whaino ai atu i lo na tua lana ma ai atu ia ia e mai sena tali o le tangata lana ma ai atu o Yesu o ia le tali o le tangata ne saua tino le ngā nuenga o ia fi mantou ma le auso ne ia tātou o whai le fina ngano le tua tātou mau le ola ma nosi tātou o whai le fina ngano le tua tātou te le popole tātou te sa paia oe sa paia o le tua i mea tātou te whewa ai fai ele tua me sili mo oi ma o mai tato i o sa te ita le fa malosi atu le ia fiafi ia pasi atu sume a se otu ia mali tato tama le ia fiafi Hallelujah thank you Lord Asi me pu ale ko se pa ia o le le ta o le se ma le ta o le
Aua e te tu ina tu le nei anga sala ia te ila tau. O le fina ngarko mo leo Yesu. Mata i o lima fai upo e fasifu ma wha. Wai le ita ma ia te o ia e alofa ia. Ia sea mea le malo le atua. Mai a ita mai ia e alofa i lo fiki. Anga le lei ia i lo fiki. Ai aua te alofa ma o le alofa ma ia te. Ia e sili e mkwafa ma mafa i Yesu. Lo alofa ma anga le lei i le ita ma ia te. Vai ase ke whang. Pai mai langa inga ia Yesu. Aua te tu ina atu le nei anga sala ia i la tō. No inga lai manga o se ke whango inga ia whaola inga ma mua ia le ola i whao. Hallelujah, praise the Lord. Ia se whamalo si ko nea le fiafi o se si o ita o e ika ia ia e whamangalo ia ianga le le ia anga le le ia mai mana tua i lau te talo. Nei fiafi ia a whai fo i o e mai mua mai ia o e mana o e talia Yesu Keriso e ve mai i ma whaola nei fiafi pe ona ta ua le suma le whawhenga inga e te le iloa lo ni ma e le whai mo fie se ori e whai na tanga a o le malo e whaababau whai mai e ori e whaababau e le eiso na muta anga e whawhenga fo i se ori e le se muta anga ya faila oro eisa filinga we taria Yesu te manao taria Yesu e ve mali ma faola ne via e olo wa no ne via e le lo e oilo lima mi olo wa no ne via a fai fo Yesu ngase ko so ma ya be ona tato tala noa ile tusia ngaruenga ia ole o mai ole manna ole tua ile la lo langi ile dei il tusia ngaruenga ia a fai te manao te lia Yesu Keriso e ve mali i ma faola i lo so i fua i le ne fia e fata i tai mai upo le ne te talo fafta i tele lo mātou matai o i le langi e ala i lau upu fola e awa o mai i whatono mai i mātou au mai ai fo i au wala ma vanoa o te whaalongo i ai o te tautino le ne fiafi o te lia ina Yesu Keriso e ve mali i mo u faola wa o te tonu wana o ia lava o le awala o te sao tuai i lo malo e whaababa ai le ngata i lea o ia foi o le whai toa e mawhai o na o mafuta tuai i lo jama e whaafita Yesu o na le taulanga tongi ola ai e sao nia e lade i na ia ai maise o le lalo langi ato umana mau whailonga e lo wanganga pa ia lau tau tinonga i le neia fiafi mangalo so o leo mo so se i le suafa o Yesu amen ia tu ina tu le sunga yantari e whai talo malolonga hallelujah thank you Mato wala au lau pa malolonga o lo whanau hallelujah o ila po mana mia le ase vai ngolon tino o tinga o mona baptia alenga tfo ile o isi tasi o mafatia lo na Mato talo lo fa malolonga pa i fo pa ia tu pa ia ni ia te ia ni fiafi lo au fa malolo tamai after tamai lo fa malolonga after lo fa malolonga after lo fa malolonga ia vi ia oi le ni after Yesu after Yesu Mato malolo thank you Lord Mato malolo no oi lo tau langa tasi e afe na isa ia after ni fiafi after lo fa malolonga ne Mato tamama sina Mato oi fe lavo ia mai mo mata mai se tasi mana ia la fa malolonga ne fiafi pa ia tu lo afa malolonga pa ia tu lo afa malolonga tino malenganga pa aftai ono lo suafa Yesu amen amen hallelujah thank you Jesus Mato whaftai a te oi tamai ni fiafi la upu sa mato whalongo ai o fiatalai mai whaftai lo mato utua whetalai mai o mato loto mai se foi o nisi o mata mai o atu e mata lo mai e whamanu ia ia na tūro mai mō mai no mata o ta mā tālo foi e nai mātua o mata mai e mai se o mata o whaleanganga
ia o tulau whaamanianga le ia fiafi ka maa. Se upu oso na tau tala e le ia ka whaamole mole. Whaamangalo I mātou o lau whanau o talo mole mala au. Ia whaia lofi na ngalo I o mātou nei o lau. Aua nei whaia o mātou lo whaunia ia mai. Ia mai tu mare nei la. Le tu ai e whamanuia ia ia mai sole e ka le sia lau au na manutua. Ia I lau whamanianga I tono le nei ngā ruenga. Ia whai ma whamanianga. Mātou umalango a ngai mai I le tua le nei mafutanga. Ia whai ma whamanianga. Mātou talo le nei a whiawhia wala ia I suro mātou ali molo mātou whaola. Amen. Amen. Ia le tua nei a whiawhia molo suro. God bless. Amen. God bless.